Danas smo došli ovdje da nađemo moju jednu veliku ljubav uz pomoć vas. Znači, imamo jednu anketu koju ćemo izvršiti, a kasnije ćete nam vi pomoći. Imamo ovdje jednog učesnika, znači, izvršit ćemo prvo ispitivanja jedna. Kao što vidimo, djevojka ima crnu kosu, taman ten, ima neki brown, nešto tako u oči, nema veze, ajde sve jedno. Šal, crna jakna, neki džemperić, ovo nebitno, ne, čizmice su veoma bitne, ovo može ugalj s njima, nema vezi, dobre su, mogu izdržati 2 tone. Još što nam je bitno, znači, šta voziš? Čuješ šta, dama se pita šta vozi, Bože. O Bože moj, mislim, veoma bitna stvar, nemoj tako. Pa zar ste i vi muškarci sad na to spali? Normalno. Normalno, mislim kao... Ford Fiesta. Ford Fiesta. Damn, girl! Šta imate protiv tog lijepog ženskog auta? Jedan veliki ovako minus za nju, a nema veze. Još gdje izlaziš Omega? Na kafu. Na kafu, znači viđaju te tu često. Pa čisto. Često studiraš? Naravno. Šta? Žurnalistika. Žurnalistika, znači žurnalistika, izlazi u Omegu, crna kosa, taman ten, brown oči, vidite kako izgleda. Lijep osmijeh, naravno. To mu se učinilo. Fijestu ćemo zaboraviti, znači to je još jedna bitna stvar koja karakterišu nju, da vidimo samo koliko je još visoka. Ovu 171 cm visoka. Pa oduzmemo džonove dole. Od džonove ovi? Centimetar. Znači 170 tu je to negdje, može proći, mislim. Nije nešto sad što se tiče visine, a da vidimo koliko je teška. Ja laži ova vaga, bože. 55 kg. Ovoga mi teža kategorija. Teža kategorija. Ovo je još jedan minus, mislim da će teško proći, ali nema veze, pošto sam se ja jako zaljubio u nju. Molim vas za vaš pomoć. Ja još nešto, gdje živiš? Banović, znači živi, studira u Tuzli, žurnalistika, izlazi u Omegu, izgled smo vidjeli, kilaža 55 kg, visina 171, broj lični? Ne dam vam broj lični. Ne može broj lični, pokušali smo i to, znači, ako može još samo da vi ostavite link ispod dole, ako poznajete dotičnu, ja sam se stvarno zaljubio, ne znam kako ću bez nje izdržati. Jest da ne vozi BMW, ali bože moj sad, to je to bilo.